America ram le pela khovel ram ro pui berni tum China chuan tran ala chho zela an ram economy thandan le defense lama ma an son dan thir phei chuan United States ram hi reilo te an khum thei mai doni na lang hial towa United States dota mi ho saton to nga ber China hian khovel thunun tu ni tumin a theina a pianga tran alamu breng mai ni ram economy that rem changa mangin ram re thei jok ta chu project te nei puin sum tam tak tak puk tirin economic mangin asal bet chho mek zela Asian ram te thurwal pui tumin tran alak rang kara Taiwan India ta chu ram ria arum thai rang bok nen South China Sea la pumbil tumin voklal len tumin United States nen akhat tokin an in ngur deuh rang bok ani mek hi economics le defense lama khovela super power ni khelmek China chuan kumsang ni somni pakhat atanga ni atana a defense budget a United States dollar tluk le ding on zan hi pakwa da in kumruk chung a zodin defense budget hi atipung tua kummasa a in a pun hi za paruk point pariat zet ani China Parliament National People Congress annual session chu zir tom ni khan antrana Premier League ki kiang chuan defense atana summan tur da za thi apuanga United States dollar tluk le ding on zani atlin tum khatna ni China in defense tana sumada hi US defense budget US dollar tluk le ding on za sari somli point panga mun li thenamun khataya tamdeu ania heti la hian India defense budget a in ale thum zetin atam thung nikum sang ni somni khan China hian defense budget atan US dollar to le ding on za songkwa paruk point pali ada thungani Premier Lee chuan nikum chunga an hatho sang le kumsang ni somni pakhat atana ama chopan nei te report in kumsang ni somnia anram sipaiten hlotlin na lian tak an nei tu soya defense le armed force lama nikum khan hlotlin na lian tak kan neya kan sipai de chuan ram le mi puite veng him turin thei to pan chuwa hei ba ka hian shidar tur ven na ko nga po an thok ve bokani ati li chuan PLA High Command Central Military Commission President Xi Jinping an Armed Force le Military Strategy thuam chakna tura mathlir alo nei te ataka kalpui tur thu asoya science technology le industry kainoya People Liberation Army te thuam chakna turin ruam manna an siam dona defense mobilization system po tilen zelan tum ti li chona soi PLA hian kumina sipai te hlo za somlia ti pun ani tur thu alo puang to bokani NPC tu puang tu jang ya sui chuan China in defense lama thuam chaka tumna chu ramdang vole bitum atumna ani lo ti asoya China chuan boruak monam taknoya masona kalpuya dua mani in vena lamhoi defense policy jok chu azom tlatani ati Premier Lee chuan sang ni somni pakata na annual economic growth rate chu za paruk chung lam ni tura chu tani thu soiboka nikuma ripui lengin anram economy na sataka angonga wangkhan China chuan hun rei tak chunga atum khatna tan gross domestic product GDP growth rate tura be seja ti apuang za lok lowani ma se kuminai ro chuan za paruk chung lam atlina be sei thu li chuan asoi Roman Catholic Kokran ho tulu Pope Francis chu nili cham turin zir tom ni khan Iran ajin Pope Francis si kumsom riat palimi ani towa pom ni to jinga Iraq klo ma saber ani zir tom ni jing khan Roma Leonardo da Vinci Airport atangin Iraq khopi Baghdad apana Pope lo muanan hian Baghdad Airport pona chuan Iraq le Vatican flag an do zarani Iraq sarkar chuan anrama Pope acham chungin ven him na thok turin security force mile sa thanem takada bel tun hnaya Baghdad khopuya hian poi khoina athleng fowa ni lai ni jing po khan tangruwa sipai le Iraq sipai te omna air base chu rocket som hangin ka ani
Iraka nili a chamchung hian hmar le chimlama khopui pali a tlawanga Baghdad charsa mas bosain he mun hi kumsang ni soma Islamic firfiak ten an inkhom lai an beituma mi somnga chuang an thina mun ka ani chimlam khopui Najafa site Muslim hruaitu te kumsung kuami Grand Ayatollah Ali al-Sistani a komang Islamic State firfiak polin an thunun thin Mosul khua po phian a tlaw dawn bawk Prophet Abraham a pianna ur khua po a tlaw bawk ang pop zin tur hi Shiite Muslim Paul then khat chuan an do dar hle thunga Iraq in rel bolna khotlang ramte in rol tumna man ruan in an soi ma se Iraq mi pui tam zo ke ro chuan a tum khana ta na popin an ram a tlaw hi an lo lom hle thung Pope Francis hi Italy rampona ajin chua tum som thung pathumna ani India rama fel le thil dang man sang chho zel chuan ngong na tak anei chho me ka he thil man sang chaklu tu ka wang hiam ep tu party te chuan ro lel lai BJP kai hroi sarkar chun na takin an beiloma ep tu party lian ber Indian National Congress chuan thil man sang du lo lan tirin speak up against price rise online campaign abu sai chu zir top ni atang khan an tranta party president Lui Rahul Gandhi chuan online campaign hi hongin sarkar lai pui chu chia adu wang rungotin mi pui te tana phuri tani tur po ngai tu lawa thil man ti sanga puwa Congress chuan unofficial Twitter atangin ram mi pui te chu thil man sang du lo la lan tira online campaign an nei chu zom turin a som BJP chu mi pui te phuri thlen tu party Barden da Janata Party an ni tia soin mi pui an rokdan te soi chua au pui chuan ram asiam thra thei don ani tiin an movement chu zom turin an som ani Rahul Gandhi chuan Twitter #speak up against price rise ti mangin ram ti chiat ami mek dan chungchang o chua tura mi puite asoma ni tin mamo thil rang rang mana san chho dan video po attack bok Congress roi tulun sa si tharur point thil man sang zel du lo lan tir video post bokin Prime Minister Narendra Modi chuan asum bom ti khana turin mi puinol puite ipteruak abun sakani ati hetiang hi India chuan en liam mai don dawa adu lo na tu hi aw chok pui zel don ani tin a soi party roi tu dang Sachin Pilot le Priyanka Gandhi Vadra te point an Twitter a campaign lai hi kalpui ve ngalin Priyanka Gandhi chuan mi puinol puin har sana an to dan te da bawa mani in soi thiam na tura chuan lam sang neya apu Priyanka chuan BJP sarkar in thil man sang zel chungchanga chuan lam sang amanga thlasik wangin thil man sang te ti in sarkar ma sa te apua mi puite zinvei wak tlem wang ti te in asoyani keini hian petrol diesel le thil dang man sang zel thunun theina kan nei lo mi puite har san hi kan hre du lo ani ti tu hnaya petrol diesel LPG cylinder le ni tin momo thil man sang chho le a state then khat ba ka petrol state then khata phei chuan petrol liter khat mani cheng za te kai ni Congress party ba ka ep tu party sang te chuan thil man sang du lo na hi an lo lan tir fo to ani India rama COVID-19 vaccine chiam chu ni nga ni thleng khan ram dang somli pasari a thon chu ani to COVID-19 vaccine thon chu hi dose vaibel cheli point paruk pali ni in heng zinga dose makta doi somsari pakhat point pa ni panga hi a thlona pek ni in dose vaibel che thum point pako pathum ero sal ani thung India vaccine siam dong tu ram zinga hian aram then omba ka develop ram te pontela Caribbean ram te portalin vaccine hi andong ani Caribbean ram te hian India ram hna lom tu soina resolution po an siam nge heti la hian India ram chunga COVID vaccine pek chuana hi ngorta ka kalpi chun jam zelania mi vaibel che khat point parian hna vaccine hi pek ani tua Union Health Ministry chuan asoi ani zirtom ni thlenga ram chunga vaccine pek to zinga hian health care worker dose khana dong to mi nuai somruk paria chuang omin dose ni na dong to hi nuai som thum pakhat chuang anom to boka frontline worker nuai somruk chuang hna dose khatna le singruk sang ni zani somko pasari hna dose ni na pek ani to bok kum somruk chung lam mi
nuai som poruk chuang hena vaccine hi an atoa kumsomli panga chung lam nanna ben von nei mi nuai ni singthum sanga zakwa pakhat ten vaccine dose khatna hi an la to bokani India Marsak State Zingami Tripura State Election Commission in Tripura Tribal Area Autonomous District Council in Tlanei Hunatan April nili arua chu Easter Sunday ani awangin in Tlan hun son turin thunei tu te angen United Christian Forum for Human Rights and Election Commission nena in Tlanni turarua chu Christian sakho zoi tu tana nipoimo takani ti soin in Tlan hun son turangen na hian thelu tani CPIM Shwaitu le MP Louis Jitendra Chowdhury Point State Election Commission hun ruat dan chungchanga zona siamin India hi sakhotin zelen na le thamwang takanomna sakhotin te angkhat veka en naramani April nili hi Easter Sunday nia he huni Christian te tan chuan apoimo hle ni State Election Commission chuan he mini takhi in thlan nei ni tan thlang turani lo ati Congress State Vice President Tapas Day Point Sakohun Poimo taka State Election Commission in Tlanni arua chu thil van doi thlak ani ti soi ve boka he thil hian State Election Commission chu sarkar du dan anga kalin sakhot lem jok te vote ra bena tana arwa manta emni ti rin hlelna omai don ani voter zongjong ten vote an thlak vek theina turin in Tlanni hi son turin kan nge na ni ti na soi State Election Commissioner Malik Lal Day chuan in Tlanei hun tur an ruat don hian hun poimo le examination nei hun tur te po an ngai tu tel vek ni na soya seat somni pariat omna district council in Tlanni April nili ani ani dona in Tlanei hun tura ta na hriati na hi March nili khan ti chuani district council huam chunga hian vote nei nuai ria sing ruk sanga somli pakhat omin vote thlakna tur polling station sangkha zani somli pali a omani World Boxing Council Youth World Super Featherweight title in chuna chu Mizoram chunga nge nei ani don ta sanin imrin ni zan niruk mar zan daria thian Mizo boxer Larin Sanga tlaule Ghanaian boxer Eric Khuam te Ardeng Thuma Indoor Stadium ani machonang inelna neina huna sombik tan chawkal theya LPS Fight Night masaber hi LPS app le PPV channel LPS potan mangin cheng somnga chaw choi na en thei he thu ichia la hian fight hi azo to mai theya a chak jok po a hriat to mai theye Kazakhstan boxer Sultan Juarbekan WBC Youth World Super Featherweight title alang nuwa kumsom ni pali atlinga voi khatma kong hren hum him hlo lovin title akalsan January ni sompanga sang ni somni pakhat khan WBC Youth Championship Program Chairman Rick Roswell Culture Colorado USA tangin LPS Vision Production Promotion le athopui grassroots boxing promotion and management hena WBC Youth World Super Featherweight title in chu phalna apea mizo tlangwal sangte a machon to nena ala changvek ani mizo tlangwal sangte a Eric Khuam machon tu hian mi pani knockout to Korean tlangwal sangte hian January ni somthum khan Prince Moses Srivastava chu round thumna leka knockout ani sangte ko se te chuan Srivastava kan machon tum khan game plan kan neya kan ro mana in round thumna che kan knockout tuntruma hian round li amo round nga na emo kan zawang tin round riat khel tur man zo angai ro tu thu soi kumsom ni pakhat mi sangte hi kutlak na takani lowa chuti rualin a training pui thin mizo boxer te chuan khoru lian tlangwal hi mizo boxer thiam berji ngan chala a khel dan mang hi amateur lam ni lovin professional boxing nen anin remti an soi thin ani na tak pho chua in aumta ani sangte chuan round khana tangin tunge kani kalanti rang ti in Eric Khuam aya acha jok thu asoya WBC Youth World Super Featherweight title in Mizoram a chua sano tur thu soibok kumsom ni pathum mi Eric Khuam hian professional boxing voi nga khel to voi khata chaklowa December ni somni puria sang ni sompakwa kha ai nek nun berania West African Union League lightweight title twin Lagos Nigeria champion line Nigerian boxer Real One Oladosu den round so mani neka unanimous decision in atlom ani Khuama coach Daniel
later kwei chuan ton hriat nei tam tir ka du wangin wala dosu kha kama son tira a inbua sai tha tok lo tun tawmai ro inbua sai na kan nei tha tok Mizoram karong kalchan WBC Youth World Super Featherweight title kan du wangani kan ma a belt in sopi gana kan ho puyang ti in atong hoi le Daniel later kwei chuan soichun zomin mizo tlangwal hian khuama kut tum adon na sat dona wangin nili chung vel chu balhla chau a anga yang Mizoram sikle sa wang emo ei di nai mo chuan ram kan siam don lo kan chunga in tha a kan lom tak zet ma serin chunga chuan kan nek thrapang chu tin ai hro sana sa le khovel mi te thli ron Premier League ka po khovel mu chak Manchester Derby chu nisari pathian ni zandar som hian Etihad Stadium a khel ani dona Manchester City le Manchester United in khel tur hi top of the table class ani tel bok Pep Guardiola ho 10 points somruk panga an mutua Oli Gunnar Solskjaer a ho 10 khelzat inanga point som pali in an phalo Manchester City hi in el na sang sanga matsom ni pakhat chung an chak zon tua tunma in Manchester United manager Sir Alex Ferguson an then ombeng cheng ti lekin soima se tu na chuan team thazok ani to ani Manchester City in defender Nathan Ake chia in liaman neya Guardiola an adu thalim player athlang thei don ti na ni City hian player langsa Kevin De Bruyne le Sergio Aguero te in liam lai poin nena an chang thowa an dam kim nu phei hi chuan an ter hlel om le zual City in masnu nung bera u fan sop nu in Stone Sergio Aguero Fernandinho le Philip Foden te ha cholna hun pe kania Derby match atan ruang manna pakhat angai thei Guardiola chuan Liverpool champion lion dia no moi kol tu ania ke ni hi champion turin kan din hmuna tha ma se kan na champion lo tun din hmuna chuan Manchester United che kan ngai tu ti in Derby match an khel tur an ngai poimo thu a soi ole tun tro mata chuan kan du tok ri photanga viewer te hne nangen na han je ve leila kan channel min na subscribe saklo te kha min lo subscribe sak ve ngei turin kan ngen chuwa subscribe tin me nu notification bell ka men le in ola in da don ya